izina ry'Imana Shadi Brabizo yamaye kabisa Imana yabwa icyubahiro. Oya nubwo uri umunyamakuru wowe bishade byagwabizo weho wese we ko yayiguhaye kwanye kuna mubise bizariko ako neza mfashe neza no mujusoze asigaye Norris bakobwa bakaze mu Rwanda Shadibu namurangije nkunda sene ndi kumwe na mabuja mu ishuka turi mu ishuka ko ubundi baramamagaye kuri medical check up medical check up Yes, reka mwifurize kugubwa neza wahisemo gukurikirana ibiganiro byacu kuri Shalom 250 nkuko maze kubimenyera mu kiganiro cyacu. Uyu munsi rero mutumirwa dufite kuri Shalom 250 ni Yakamwana araza kutubwira byinshi ku buzima bwe, ku rugendo rwe. Muri kiganiro cyacu rero tugiye gukorana na Yaka, turi kumwe n'umufatanyabikorwa wacu ari we Fisto Tours company y'ubukerarugendo hano mu Rwanda, ifasha ba mukerarugendo gutembera igatanga amahugurwa ku banyeshuri babyifuza. Fisto Tours rero ushobora kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu. Mbaye kazi Yaka tugusanze mu rugo turagusuye usanze uri kunywa akabyeri no kuvuga lockdown twararanguye ufite nk'amakazi yangaye mu nzu ziri muri firigo harimo nka zingaye no kuvuga ngewe iyo ndiho mba ndiho mukunge nubahiriza amabwiriza ya government for Rwanda ugomba kubahiriza amabwiriza kandi nkaraba buri kanya nk'ugiye kurya ubugari cyangwa se kwambara agapfukamunwa dushyiramo distance in English distance mu Kinyarwanda metero sare ririmba karembo ko muri guma mu rugo w'igihani wawe mu rugo twumve. Giye kukubwira ukuntu afande kabira yabivuze kuwa mbere guma mu rugo, kwa kabiri guma mu rugo, kwa gatatu guma mu rugo, kwa kane guma mu rugo, kwa gatanu guma mu rugo, kwa gatandatu guma mu rugo, ku cyumweru guma mu rugo, stay home guma mu rugo. Ubukene bw'amafaranga nawe budashavuza rubanda nibakakoshya rubanda do. Hari umuntu ariko ngo mwasangiraga mandara kwe ngo wamwiciyeho abaye umusitari ngo umwicaho bamwita Benjamin Mkapa Benjamin ni umujamanye twasangiranga amandara rero se amandara bayakora mu bigori. Amandara kwe ni ubwo ni iki? Naranywe igoma nyanywa za Gisenye mandara ako tubwire nk'ibihugu bitatu wabayemo Yaka. Ibihugu bitatu wabayemo? Nabaye navukiye muri Kongo mungira mu Rwanda nageze na Uganda. Mu Uganda wabaga mu mujyi witwa ngo iki? Uganda nago nageze kure urabona hano za Gisoro naho nageze nanyuze hano cyane kandi Musanze cyane twangoje inzoga zitwa ngukirana nazibagiwe za chief twatuga two mu dushashi chief yararyohaga karyoha kubi chief sha Benjamin urakibuka za chief niwe mwazisangiraga ubundi hari ukuntu wafitaga chief none Gicumbi ugasuka mu Kigayi. Nicyo umaze kwigira muri yeguma mu rugo se Yaka? Muri lockdown icyo nayibonyemo gusa nuko abaturage bafite discipline kandi nubwo wenda bitatworoheye ariko turi kugerageza kubahiriza amabwiriza. Kurabona mu muhanda nakazagara na bintu byazagara Demetri tubari turafunzwe uretse nkatwe twaranguye nese turazifite mu rugo. Wararanguye urazifite iwawe? Nta mugore wawe nabonye ariko uri kuba wenyine? Keza narahari ariko izi none necessary ko ushaka kureba umugore wanjye se nese sinagusuye nanjye ahubwo ntiwanyakiriye. Nta kibazo madame arahari, umukozi arahari. Niba ushaka kawunga turagutekera kawunga n'ibishyimbo wirire n'icyumba cy'abashyitsi kirahari. Njye inyama madame gusa siri uryame ariko ntugere mu cyumba cyawe. Kubera iki? Ntushaka kuryamana nayo n'umugore wanjye? Hoya nese ubwo nimba ntabwo urajya mu cyumba cy'abashyitsi uri umunyamakuru ariko uri umushyitsi.
mwebwe yamwirukira buriya hari abantu batagira disipurine, hari abantu bafite ingeso, ukaza gusura umuntu aho utakwicaye muri salo ukaba winjiye mu cyumba, urusanganye na madamu turi muri gahunda zacu, utarukiye mu cyumba cyanjye wakwicaye muri salo, kuko araba iyo ngeso irahari. Ninde uyiziho? Oya njye nshaka kubwira abanyarwanda bose n'abakongomani n'abaki bose, abanyarwanda n'abantu bose, mujye mureka kurukira mu cyumba cy'umuntu. Niba uje gusura umuntu icara muri salo, umuntu akwakire, apana winjire mu cyumba. Gusa usanze madamu wanjye turi muri gahunda gira inka munyarwanda kandi n'imagi. Ejo ntabwo twabonye Shadiba gusoma Sadibula. Ayira bizu nanjye Shadiba rwose yakamwana shano umusitari. Kubona Shadiba nkubita bizu. Nahise abandi ntazibaha. Nano Shadiba ende. Oya nubwo uri umunyamakuru wowe be Shadiba yaguha bizu weho. Wese we ko yayiguhaye. Kwanye kuna nkubise bizu ariko. Ako neza mfashe neza no mu josi woze mwa. Mugeze mu ijuru rito. Izina ry'Imana Shadiba bizu yamaye. Kabise Imana yabwa icyubahiro. Shadiba uri hose. God bless you. Imana igumisha. God bless you my sister. Thank you so much. I'm gonna respect you forever. Shadibu, slay queen for Rwanda. Gira rero icyo ubwira abantu bakurikiye Shalom 250. Shalom 250. Shalom 250. Ni yakamwana superstar icyamamare. Cyamamare gisigaye kibizura na ba Shadibu. Hasigaye Knowless. Abakobwa bakaze mu Rwanda Shadibu we namurangije. Hasigaye ndita Knowless bara. Knowless namubonye ku mafoto nago ndamubona imbona nkubona. Shaka ko nkubita kabizu. Kahehe ubwo? Ushaka kahehe? Ubwo yakamano ku Rwanda ariko Shadibu yakamaye ku muntu. Knowless kuzagafata he? Nachika zakami kuguhanga hari problems. Ari ni usigaje. Knowless ngiye kumwiga. Ubwo nasomye Shadibu. Ngiye guhiga na Knowless sha. Ni usigaye. Kandi muzambona kuri YouTube. Ngewe na Knowless nabonye ku mafoto afite inyinya. Zamukubita kandi nawe urayifite inyinya. Oya ngeri no ryinyo ryaracitse. Numukarate kwa nkubise umukandara ritaricika. Karate surayizi. Sentiri ngwari deuxième dan muri kungufu. Usina kinyo wadori. Va muri wadori njya muri Shotokan. Va muri Shotokan njya muri kungufu. Twereka akantu gato. Kungfu Ramashi deuxième dan. Touch. Acha. Ewa yakora akazi kabisa. Ngiye nakubisa karate kabenshi nge. Nose urabona J3 na Brussels. Bose twararwaye. Wanesheje monde. Bose baba kubitera imwe. J3 namukubise. Yazamuye umugeri murya blocage. Kwabajama baranzi ba. Muzika rate mwebwe. Wapi? Nese mbwira imigeri wabuzi muri karate. Nta nimwe abo mbwira nk'ibiri wenda. Mayigeri. Sokoto. Kakatu. Tsuki. Tsuki nago ari umugeri ni polisi. Nwangu kubise Tsuki. Nahita ngusatura gato. Seka umaze imyaka ingahe mu Rwanda? Maze imyaka ingahe? Maze imyaka ingahe mu Rwanda? Nago nyize. Tubwire nk'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda yitwa nde? Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda yitwa Afande Kabera. Irindi? Niryo ndi kwibuka. Hanyuma urabona ko twagusuye yaka hari ikintu wakisabira nk'abafana bawe cyangwa se abagukurikira n'abagukunda? So abafana abakunzi bayaka urabona ko natangiye gusoma na ba Shadibu, urabona ko rwose ndi kubareza utuntu turyoshye rwose kuri YouTube. Muri lockdown ndabaryohereza. Kurarwaye yaka urarwaye? Nese na sida yarananiwe nkanswe korona. Ako mukunda abagore. Uci nyuma yawe umugore? Umugore wawe ngumuca inyuma. Wese kwanshi inyuma. Ese ubwo muzarwubaka rukomere yaka. Kimwe ku kindi tuzatwishura.
ibintu bitatu Yaka akunda mu buzima bwe ni ibihe? Ibintu bitatu Yaka akunda mu buzima bwe ni ibihe? umugore, cyo kurya, no kwambara neza. Hanyuma Yaka, nyuma yo ko badukuye mu rugo nituva muri Guma mu rugo uzakora iki? Niba icyo ukumbuye nituva muri Guma mu rugo. Ngero mbaze numva ntabwo ikibazo mbajije ndacyumvise. Nituva muri Guma mu rugo niba icyo ukumbuye we nka Yaka kuba wakora. Tuvuye muri lockdown. Ikintu nzakora se ni iki? First of all nkumbuye Mutoni Asia, mabuja wanjye muri filime Gatarina. Nkumbuye Njuga Babala Ukadogo, isi ya none n'abakinnyi bose bakinnye muri Gatarina, abakinnyi bose bakinnye mu isi ya none, so ndabakumbuye muri rusange abakinnyi bose twakiranye film. Nkumbuye n'abakinnyi bakinnye muri Inyexe. Ngiye nakinnye muri Inyexe, ntabwo nakinnye muri Inyexe. Wakinnye muri twangwa iki? Nakinnye nitwa Yakamwana, ndi kugendera ku mukuru. Ese iyo uri gukina filimi ni iyihe role uba wumva baguha? Mbongewe biterwa na director, script banyandikiye niyo nyine. Ariko nkawe nyine ku giti cyawe nka Yaka, hari nubwo baguha role, hari role yindi uvuga ati iyi sinyisangamo. Oya nuvuga ngo ngewe iyo namaze gutamira agacupa sene yose wamandaye ikintu, uzabaze na mabuja Mutoni Asia uburyo nakitinga kuri tele, kandi namwe mujya mundeba kuri YouTube uburyo nyina kuri tele. None se sene ukunda ni iyihe wowe ku giti cyawe utagendeye kuzuba baguhaye? Nkunda sene ndi kumwe na mabuja mu ishuka. Turi mu ishuka ndi kumusaba kuri gahunda, ariko aba ari ugukina, ariko ntabwo aba ari byo nyabyo, nuko tuba turi kwakitinga biterwa na sene. Urase iyo uri mu ishuka nta kuntu kwa gahunda bigenda. Turakitinga mabuja wambara ukamaho koko mabuja, ariko Yaka usiga utanga no mu buriri koko. Uburyo twakitinga twebwe muri Gatarina turabakinnyi bandimba twarakinanye muri Gatarina, Kanyombya twarakinanye muri Gatarina, ni benshi cyane. Kanyombya mufite role muri gukina nawe twakinanye n'Ikiryabarezi Gikondo muri filime Gatarina by Asia, by Mutoni Asia. Dusogongeze mu Kiryabarezi twumve we na Kanyombya. Kirayabitse nyine Kanyombya hari ukuntu yateragamo ibiceri mu Kiryabarezi, agatambwira ngo kirayabitse kandi yabitse. Kanyombya ararenze, Kanyombya naramwemera, ariko so because so kwakitinga nyine kuri tele uragerageza. Ntabwo turi abahanga cyane, ariko kubera ko tumaze kubimenyera filmmaking and TV production. Byose urabizi, ari ukwakitinga, ari ugukamera. Oya ntabwo nzi kamera, ariko kuri tele sene umaye nangwa se rurumaye bandagerageza kabisa. Ubu ni se n'uwe mwuga wize Yaka uzi gukora? Umwuganize umwuganize se umwuganize ndi umurashi. Umurashi w'iki? W'imyambi? Umaye Kalachnikov rwose, tagete ndayifite no kukurasa gahanga gasatura. Niwo mwuga wisi. Burangiye njya mvuga ngo Imana izambabarire sinzongere gukora ku mbunda, kuko uyikozeho narasa abantu nanjye ngahita nirasa. Hari sasu bitari zavu byanjye nibiki wase Yaka baraso mitakiri umututu wa baraso sobaziza iki Yaka? Barasobaziza iki? Agasuzuguro. Abantu barasuzugura cyane, bafite discipline. Dafite discipline. Kujya muri Amerika uragiye ryari Yaka? Muri uku kwa 8 no kwa 9 ndagenda kuko ejo bundi baramamagaye kuri medical check up. Medical check up. Reka nkwinjize nacyo mu gace kacu kanyuma turimo dusoza, nta gace k'ubumenyi rusange. Uri tayari? Ready. I'm very ready right now. Even if you need to talk English, I'm very ready. I'm hear you very well. Mu Rwanda tugira intara zingahe Yaka?
ntabwo ndi umunyarwanda Ako ndi wambwiye mu ko nzu yahungiye mu Rwanda. aka karere tubamo kitwa ngo iki? Akutuyemo. Aka karere Gisozi. utuyemo kitwa ngo iki? Gisozi. Aka karere utuyemo Gisozi. niko kitwa. Niba ari umurenge njye ntabwo nzi ibyo mu Rwanda. Keretse umbaje ngo wenda ngo zone Masisi, Sud Kivu, no Kivu. Ariko ntabwo wayoberwa akarere utuyemo. Njye icyo nzi cyo gusa mba mu Rwanda ariko ntabwo wambaza ngo umudugudu utuye mu murenge ngo utuye mu akagari. Njyewe aho nzi gusa ni mu nkambi. Uza akuza mu Rwanda waciye he? Kuri Petite Barriere. Kari akarere waciyemo gatuye mu ihe ntara? Rubavu. Rubavu. Kari akarere waciyemo Nuse Gisenyi sitwa Rubavu. intara bwo kari akarere nyine waciyemo uzano mu Rwanda. Karere. Gatuye mu ihe ntara? Karere. Wiki? Asha mwana wawe kuyimbaza ibyo mu Rwanda byumbaza mu birere umbaza za Gatindo. Za Gitukura harese. Uyoboye akarere waciyemo uza hano mu Rwanda? Ni Majengora nangwa ni mu makuru. Nyari mu makora. Niko karere waciyemo uza mu Rwanda? Yes, kuri Petite Barriere Gisenyi. Urakoze cyane yaka. Shayana murakoze. Imana ikomeze ikurinde kandi tugushimira uburyo wakutwakiriye. Shalom 250 mukomeze subscribe, comment and share, brother sisters. So ndabakunda muri rusange. Thank you Shalom 250. Mimi nafurahi sana. Sepeli penza. Na keiye we